Good morning, everyone. This is the present political scenario of Tripura, especially among the Tiprasa leaders and workers. I am Dr. Narottam Debarma. Ang tini joto leaders, political leaders are ruling engthung nyakhaba against engthung oboya Tiprasa leaders maneno ang jotono no kaisa message rana busungo এবং workers tongnai rano ngiya kabo kebo supporter kuno political party ni supporter ang tongnai norok ni bagui pa jotono message এবং common people Tiprasa rang ni bagui bo o message tongnai especially o message ngangke tini sini ang Tripura hawo asik the political party regional political party kebo ba national political party kebo sing tongnai ni tomung ta chamung phari sing nalene phari let khaya gari sing phari a video nalene sing jotono saibano India is a democratic country. Democratic country, this means democratic country go je kono khoroksa borok প্রধানমন্ত্রী এগেইনস্ট পানো কখনো সাজা ইয়াঙ্গই দংখা বিনি কখনো আবনি এক্সপ্রেশন বো খাইবি মান তবে কি অবহাইয়া যে বিনি এগেইনস্ট নং এক্সপ্রেশন খাইপানি দংদি বো এগেইনস্ট বিনি এক্সপ্রেশন দেনাই যেমন দেশনি ডেভেলপমেন্টনি ক্ষেত্রে বরকনি ডেভেলপমেন্টনি ক্ষেত্রে যে সামুং নাকি সাগলাক নিনি নজরাव মই দংखे আবনি এগেইনস্ট সাউদো সিনি বরক রকমগাবা Tiprasa rok especially anda gunda adang masia sida sisia gola tegulong ngya rok borok gabang ma WhatsApp ni maddome yeke Facebook Instagram Twitter YouTube obo hairok gabang ma post khailai mane nugo o jaga o bo minister dangai tongkha na leaders dangai tongkha raja dangai tongkha kebo no phano suki lailia samung nanglailia haije salaisiu obori karon hangke सबसे दुस जोंहा अबनि मेन कारण काके इमोशन अनएजुकेटेड बेसि सिप्लाइं माने सिया तो नों ठीक न हाइबानो निजिनो के सिउनै मने खायो इगोइज्म माने इगो तरजाक माने निसाय सायनो आं सिउगनै हाइबानो नों पुसक जरातै सि निने नांमाने जाखाता नों सियाब्ले नांया जाखाता नों सि तमै सियो बनो मुसुक खनयानि उबनो सै हिनानि टकथारि खिबिदि पथारि खिबिदि अबो हाइके कमेन्ट रनानि बा rwmani के आबो के नों बिनि एगेन्स्ट थांगा तातो ठीक आछे हाइपानो डेभलपमेन्ट नि लामानि एगेन्स्ट से थांनि बो डेभलपमेन्ट खाया थांगिरि जदि ना आबो खतिक नाय जार आ जागा से नोंगा ककनो सायानि हाइपानो बनो डाइरेक्टली हिट खाइमानि बा तामले लाबुंनाय बादिनि कुनु लाबुंया अबो हाइनो गोबां मा ताबो को जागा कयेक दिन नि बिसिङो आं जे नुकमानि अरो सिनि मिस्टर बिद्युत देबबर्मा एमडीसी थांनाय कयेक दिन आगे बो बीजेपी मथानि हयदे बीजेपी ताइसे जइन खाइया आगि बीजेपी तमने ताकताइसे मथानि हयदे बीजेपी थांफै जावका नोंके एक्चुअली नोंके अरो काइसे आनि कक सानानै दङ मिस्टर बिद्युत देबबर्मा निनिबो अ जागाव माने चाया दङ ग्रिंया अबहाय नि आं गोबां जागाव न अबहाय भिडियोस नायया अ भिडियोस नखो नों विभिन्न मीडियाव थांगै नों साइया तामनै जे त्रिपुरा मथाव एक्चुअली के ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नै साननाय बा तिनजनासो दङ ताइ बाकी सानियाबले तमखले नों साइमा गाबाव दाइ बाकी सानिया नै अब कासे दुस पॉइंट नंबर 1 ताकैसे पॉइंट साका त्रिपुरा मथाव बा त्रिपुरा सारक आ जागाव जरा यांग बयसी तंगनाय रक बरनो जत पोस्ट कवर खाइ दङ सोंबार गरीब जाव सोंबा 50 बोसोरनि उपर ओंगै थांगा 50 बोसोर बरनोबा सों सामुं नांगिया हनैनो नों अ कक सामानि आबो जाया अबन परे नों थांगै साइजाव गताय कैसे मीडियाव थांगै एक्चुअली के तामनि साइगा नोंगा जागा खंगाय त्रिपुरा सारकनो हामक्राय रेना बगै जदि न ओंखांगाय बीजेपी थांगे बंगरले रां दङ आ रां बाय सों त्रिपुरा सारकनो हामक्राय नाय मानोने अरे तीरी का नरक तमनो बोई का तमनो साइमंगा आबो आं कोनो साइमा दया नरक हाय अब हाय लीडर्स जरा तंगनाय प्रत्येक
the leaders tungni kaisa quality orono nongni dus subject bo binung BJP da khai tong Congress da khai tong CPM IM da khai tong oboya ble sungba Sini sini sing deprai bungi phaja o deprai bungi phaimani ukulo karon tama nung busia no ta nung netang ke nung sine ja hani mole khaya ba au ba kaise ang kaise kok no kasana musungo joto sini Tiprasa rok no kuno kaisa party ni kaisa protocol tong do obono rok bujiga de judi sini Tiprasa rok jaro tong nai rok no kam ke kok no bujiga le do haino borok no sil jawoi khnoi bugoi togoi buthari nai ne kaisa leader no ma bai amo bai sini kuno manane gurei nengbono ta hungkudi ta sakodi jora se sanai o jora no nasingdi engkai agi siri simino neng Tiprasa rok Congress khaja prothomo tamo mangkha maya Congress ni pore CPIM hijauka 35 বছর রাজত্ব খাইয়া tamo mangkha maya oboni pore taisa phajauka Jut amol hunai TUGS by Congress miloi khaya tamo mangkha maya na maya Tiprasa rokni hamkrani bagai sini oro Tripura o tongnai joto wanjei bwsarok borok o samung no khai riya tangai henge borok bongni chathai bongni tongthai borok kepele phangnai democratic country o democracy o mane je majority phunuk manai bono raja sanai engke tabuk o system o thangai Tripurani historical background no Tripurani history no sung nahna thangke Tiprasa rok sung democratic country o sung borok no paya oboni bagai no tabuk jora tongchani no khasina nangai o jora o sung tamo khaina nai kabangmo borok ra thaijangka Mr. tamo honbinimo Radha Charan Debar ex-CEM TTADC ini akhirnya tabuk bortomani Gono Mukti Porishod ni General Secretary hai hani hinjak bole nung tam khaya actually hengke ni samung bo hanyo nung bo saga kabang ma Greater Tripura Land ba Tripura Land o bisho ke de ma Tripura Land hani sanmane IPF dio tong pro tangile Tripura mo thaw khaya ba nungara tongo sani mang khamole point number 1 thangraka bosaka surjo sen ujoen da palach biskango thepa mane abo sini dusia sing CPM khaya are nung khaya bani sarkar khaya nung dusta astabol moidano Serang selai mani Vivekananda moidan hunai abo sini sarkar amolo khaya ai puno sini dusia are nung dusia ke nung sarkar ta nung ta dusia yang kanamba do abo se sing mani nakha ঠিক আছে nung nina ta power kre nung khai balia ni protocol tongman buke nung khai balia boni politically majority tongbe nung khalmia ADC o nung CM tongbole tange ADC ni power no 6 schedule ni power nung tui phai balia ba naki nung sia nung nata mo huni mane nung samno ro bukas kana nai tongoro tabok obo jotono wrong number norok muitu khaje joto leaders tongnai rok ingya kha workers tongnai rok sare common people tong joto wrong number CPM ni Radha Charan ni wrong number Bidut Dewan wrong number tongbo miss abo patal koina jamatiani TPM ni supremo huni hinjangnai one leader one common money obo wrong number of the ingya tabok democratic country wo one leader one common ngi meya abo Germany Hitler sibise khai mano tabok ngiya abo ada Angorotai Kroksa, Voroni Kokumasanai, Advocate Mr. Horidan de Burma. You know well, big brothers, we met one day. I am Dr. Narottam de Burma. But I want to clear you especially about the social movement and the political movement. You have chosen the social movement. Social movement is the better for us. But now in present scenario, in Tripura especially, you know well, the Tiprasa are the very weak in economics. So the economic position is not strong. So that's why you have to be power. You have to be a power man, okay? If you have no power, if you cannot come on a stage or you cannot make any government, then you cannot assurance them. So they cannot survive. How you can assure them for surviving? Even some of the people among the Tiprasa will not get a square meal also. Then how they can fight? How they can fight against the other people? You know well the things. Don't be silly, because I know well you are a good lawyer.
You are a big man. You are not a child. You know everything. I'm not going to give an advice, but you try to understand what is going on. What have to do now at present? This is our motto. Okay. If you want a social movement, then it's good. But one thing you remember, for doing the social movement, you have to be a power. Okay. So for getting a power, you need to form a government. Without government, you cannot give the assurance. Now the system is like this only. You have to follow the system. You cannot make as you wish the system. The system, you have to follow it. The system will not follow you. That's why we have to give the importance both of things, social movement also and in the political movement also. One side they will do the politics and political movement, then you chosen better for you. It is political social movement. Then yes, obviously you are welcome. You come and join in the mortar, and then you do the social movement. नाउ एनालिसिस में मैंने देखा है और सबको देखा है, सब लीडर्स लोगों को देखा है, अच्छा है या तो आं ओ जगह तिनी जेटा मेसेज रनानै होनखाय ताव जतो लुकु रोकनि बाकै जे कोनो बरक खुङै तंथं बो किसा सेनाय पां तंथं एकदम सिया पां तंथं सासक माया पां तंथं तबखे आनि मेसेज के अबसे जतो लीडर्स तंनाय ताव सिनि आसक जे आं ताव बरक न हनै फाइबनि सिनि मिस्टर विद्युत देबबर्मा इंया पातल कन्या जमाते इंया खबा राधाचरण देबबर्मा इंया खबा तिनी अ जगह सिनि एडवोकेट हरिदन देबबर्मा इंया खबा ताइ अबाहाय कबांमा लीडर्स दंगो बरक न जों ब्लेम खायनो निया ताबुक जतो ताखुक एन बुखुक रक न रक जतो न खोनाबाय गदि हा इ अ जरा हंगे जों ताव ब्लेम खायनो निया माने बरक हाय बरक न नों ताबुक हायो हनै इंराया दो माने जों अबाहाय बरक स्रामै माया फाच्चा जों बरनो रेसपेक्ट मारनाय आं बरनो माने के बुंनि आइडियोलॉजी नि का बुंनि कन्सेप्ट बुंनि आपनो जाया हनै आं सामासै अ जगाव जों अबाहाय बरकनो जों नांगौ हनै नों बनो आदर खायनो तैदि अबाहाय नों बनो हनै रेखा बनो साइ रेखा आरे बनो बुथार सिखे तक्थर के नों सब सबनो बुथार सिनाय आगिने सिमिने नों बुथारि फाइग्या जों बुथारि फाइलाय क्या बरक काम सिनि बरक गोबां मा थैलाय क्या आगिनि जराव सिलाय बालायै सिलाय पाथाम बालायै हामैबो बुथाका हामियो बुथाका कत बरकनो बुथार कलाय क्या उ थांनाय कयेक दिन आगे बो आंनो खा अ जगाव उ मुंगिया कामे हेडमास्टर न साबो बुथाङै हनै रेखा तो होनसाय अब हाइंयाले माने एक सिस्टेम आं थासिङो साइथांका इंलिश बाय माने सिस्टेम नो नों फलो मा खायनाय सिस्टेम नो फलो खाया अब ककनो बुजिना थांगा दे हाइकेनो सों मा तंग्रा नाय ओके हामबाय जतन हामबाय।